بخیر کردن آنا سولی ناوین هجا و برمت و بخیراتن برنامه پیکان تیوی پیکان تیوی ایرو دی سال باجار کوپنهاگا و ایرو 22 مه شباته ام لکوپنهاگن مناسبتا کو شوا کنده کل حسن چه ببه و خیر جوه ام تخازن ده 21 مه بو 21 شباته روژا زمان دایکه بو و مجی میوانه که هیجا لوی داره من دید و مخواست مناسبت و از پیرا هی پیوینه که چکم پریز نورو جنبگی کو وکن زانم کردن آنها چوی ناوین کنک ناوام قد تکن و براستی ناوی خیر راستی نورتینه استخازم دور دریج نکم استخازم نورو جنبگی دستپیگی خبده ناسکرین جدو و امی بردام کرد سپاس نورو جنبگ از کردی آناتولی ناوینم از نال سویسری دجیم وقت درباست به زاروکاتی من گون درباست بود پشتیوی لانکاره امنها سویسری نه امری مد چه امنا از geçtiğim 5 سالی امنا زن پیش روزه مد چته ایرو تمرا تلفن کرد اگه تام در هنیک با آخفن حسکرنی من لسر زمانی کردیه لسر هنری کردیه چه کردی به از روی حز دکم درمیش گلک ایرو شایه تو جاب منه ام پیونیک به کردی طرف چه بکن تو پرس بکه از برس بیتر بینیم سپاس کن مالا تاغو و مالا مازوانی خدان مالک و لوی داره لپاش کامره ام لمالاوانن چند دیوانه میدن هنه پریز فتی و آپی خواه پریز حکمت پریز احمد ام لمالا وانن او جی گلامتنن و لما مزد کن لام تخازم هنه که ام کردیا آنا تولی ناوین ام دنکن جبر کو خلق ما رخنت کرد بیجو پر اکادمیک دنتکن و امتی ناگیجم متوجه تو جوبک جام تزانن کو او پسکریگال آنادولی ناوین هیا و تقول از کردیاتی زمان کردی از هستکم چه اول جمتا بود تا چه مرخ کرد که تو جوان جه هست کرد تو بیا لانکاره معاملال که مام ولی زمان تشکی پیروزه زمان نبه از نابه زمان دیاری کالو پیری من دای باری من دای من gerek az ve bu pariz. Yani her insan bir zamanı xatte nas kirin. Az çaba zamanı xay kurdi cibelim u biçim zaman gidin le sarxa bar bakim. Bu ve zaman azım az zamanım gerek meru usab fikre u به شکلی به زمانی خواه به چند کلتوری خواه بمشه یعنی هر انسان به نتوی خواه به قومی خواه به مالواتی خواه به جواتی خواه دمشه ام چما کرد به ناو جواتی خواه دا نمشن ناو زمانی خواه دا نمشن و زمان دین سرخه بارگرام بکن از وی شاشته دبینم جبوه به میلیونان انسان هنه به میلیونان کرد هنه به زمانی بیانی زمانی خریب زمانی خلکی دین زمانی ملتی دین به حضر دایندکن داخفن گوتن شوره قصه خبوا زمانه دکن هم جبین یعنی واه دیاری یعنی هدیه دیو باوی ما ام بی زمانی خب بپارزن ام بدن نفشه دومتی یعنی نسلی دومتی ام بدن وانا تشتکی پیروزه یعنی قدساله هر دین هر آیت خدا تعالی دایه burada خویا دکه که دبیجی ماون جور بجور افراندنه کن هفته ناس بکن و کس باندوره زمان کی یعنی اوله کی یعنی ملت کی دین نکن herkes azadi aşıti nav vak heviye da bijin
از دخرم سا برسز سپاس من گوتو بود دست پی کدا دهونی 21 شوبات روژا زمان دایک یعنی کردی استاندارد بیجن روژا زمان زکماکیه ما جیوک پیکان ما بلاو که دا بلاو کرو ما گوتو بود زمان کردن آناتولی نوین لکجان مرحله نها برز نوروجی میواره مایه و توی درباره دا هنک هول داده و لکونینا چه دکه و سر زمانی خوک نها آنی زمان گو از جمر دی باو من باو باپیره من جمر هدیه کرنه دیار کرنه از نها بپرسم برز نورو زمان کردن آناتولی نوین ایرول کجا مرحله یا هر کس لخت پرس بکه اما که هم دویجم فلان کس به ویر نشانه یعنی که مرا ورگرنه خه پرس که بکی ام وی زمانی چطا کارتینن ام وی زمانی کار نینن اد چه ببه اما yani milleti ما پیون yani kelime Türkî tev zimanî Kurdî dikin û weng deng dikin yani kal û pîrê me gotine ki dêri bigirin tu cara ne gotine kapı kapatmış ki yani gotiye derî hewşê vekin derî hewşo bigirin her peyve yani her kelime her gotine qisê me bi Kurdî da hene gerek me wana bigirê û safî bike û bi wan tiştana deng bike Mere bi zimanî xê Kurdî qet şerm neke. Yani cîvanên me, xort û keçên me, ek li gundan bar dikin diçin bajarê Türkan dikarin zimanî xwe orda biparêzin. Çima? Tu dikare zimanê Tirkî biaxife, zimanê Almanî biaxife, zimanî çi milletî heye biaxife deng bike. Feqet tu bi zimanî xe heye. Tu nikare bi zimanê dîn nasname xe derxe meydanê derxe holê zimanê Kurdî dest medaye em deng bikin em lê biaxifin ev zimana dijî demek mirov vî zimanî kar neyne neaxife çi dibe ev zimana ber bi mirinê diçe ama hêviye min heye îro li ser medya civakî yan sosyal medyayê bi rastî kî çi bixwaze dikare hîn bibe fêr bibe tenê xastin virda pir ez bêjim muhîm e ez dibêm zimanî me kal û pîra me ra diyar kirine hediye kirine bi rastî em va tiştana bînin bîrê xe û bi vê rêçê da bimeşînin gava kal û pîrê me merib bîne bîra xe wana bi çi şeklî jîne bi çi şeklî evdira deng kirine bi rastî va zimanê me li ser dunê bimîne bijî ber mirinê nare xastin pir muhîm e ez nabêjim erê pir Kurdê me aliyê zimên da dihelin ama aliyekê de jî pir kes hene balê kesan ji dikişîne dibe ki em zimanî xwe wan da nekin em zimanî xwe biparêzin ziman ezim ez zimanim vê şeklî xev zimanî xwe girê didin Kurdên li Ewropayê jî serbestiyekî mezin heye azadiyek mezin heye ev jî dikarin yani li komelan li cûr be cûr deran kursê zimanê Kurdî bigirin xwe pêş da bibin xwe fêrî zimanê Kurdî bikin neyekî Kurdî akademîk neyekî tiştê dîn tenê kal û pîrê me bi kişan zimanî axîne bi kişan peyva kelimana deng kirine mere wana bîne vîrê xe zimanî me bi vê vajî dewlemend dibe yani hêviya min cîvanê pêşê rojê hene Yani tu derbare de dibêjî hêviya te heye te got ki bav bapîrê me kal pîrê me bi çi avayî deng kirine çi şeklê deng kirine em jî weng deng em deng kin lê rê rebazatin guherin êdin gundê Kelhesen nema gundê Kelhesen te dî Danîmarka, İsviçre û Ewropa bela bûye
جبر کو اوک نمان yani imkan derfet el günü kere Hasan Biji naman. Kürtçi meci bahs kir mehunut sohbet xada ji em paşta mawun em rê revazê me tinawun saziyê me tinawun em hatin Avrupa. İşte sosyal medyada got xelkî merak dike yani kesen hene em bêjî grûbin hene êdin merak dikine dipirsine dibêjin va kelime bi Kurmancî çi ye ji min re binivîsîne bi min hikirin bide. خیری ji şahsa te got ez te berî ew ke bervexe kirgem bên ez xêrî ji ezê tiştekî dî jî lazim e sazî lazim in kar ware kirin tu dîwînê li Ewropa tiştê ben çedin yani şahs hene feqet ew jî hene sazî jî hene saziyê Kurdên ana çolê navîn kemin du saziyê me hene êkem dizanin bîrnebûn heye ku bi salana kovartê derxistin û niha pênc salin jîn ku pekan heye yani gerek em çi bikin Ve deme mirov yekitiya xe baş xurt bîne yani baş çêbike îro pekan heye gelek tekiliya xe bi pekanê çêbikin. Yani pekan dikare alîkariya wa kesan bike. Ya aliya çand û aliya huner da, aliya ziman da çi dibe ba bibe ez dibînim. Yani gelek kes li ser vê pekanê kar dikin ji bo ku çand û kulturê me bi zindî bimîne. Milletê me hinek bi şexsî yani wek malbatî dijî ne tim bi nav Civakî najî. civakî nav najî ji bo wê hinek pirsgirêkê me dibin yani problemê me zêde dibin. Bawerim disa yani hêviya min disa heye pêşê rojê gel hinek dibêjî netim ez û ez bêjin em demek me got em ser dikevin yani cana dibêjin yani demek me re çepikan bi destgilê xe dengî xe pir bi nizim e yani deng pir der neye ama Kêm der. demek çar pênc kes bi dest ev xistin ev çepikan yani her kes dibîze berfireh dibe û gel ser dikeve pekan amade ye kesik bixwaze alîkariyê bigirê bi rastî hûn jî vî karî baş tînin hinek hûn jî yani her welatîkî hîn baş bidin nasîn gel we baş nas bike yani hinek bi konsertan bi pêşî rojên festîvalan bigêjin gelê me û hûn zetan bê karê baş dikin hinek belkî hûn çi gidîn zêde bixebitin belkî kesîk dengê me nebîstî ev jî werin serwext bibin werin nebîbîzin belkî ev jî alîkariya me bikin em bi wan em hûn ev bi me em pêş bikevin wisa dibînim min. Spas zimanê Kurdên ana çolê navîn li Anadolê em bixwazin nexwazin yani Kurdistanê bir lawaz bûye zaîf bûye xelk zêde deng nake mesela siyasî heye mesela hêlandin yani asimilasyon heye tesîrek li ser me kiriye em bixwazin nexwazin em li Danimarkana tu li İsviçreyî tu jî dibînî li wir em jî li vir dibînin tesîrek li ser me kiriye te gavê dî jî got ez dixwazim tu hinekî ferevekî yani ziman ji dê bavê min bapêrê min ji min re hediye mafê her kesek û her kesek bi zimanê xwe deng ke dema ku te bi Kurmancî deng kir min û Kurkê me bi Kurmancî deng kirin va tiştekî sûç e tiştekî ku me re jê fedî bike yani ez ê bi zimanê xwe deng dikime bi zimanê xwe Kurkê xwe re bi hikirin didime çima em vê tirsê li xwe dibînin û wek barekî hesab dikin Aslında laşê me Kurd e ne em Kurdin laşê me orta xuya dike hani bejn û bala me duriyê me çavê me reşin porê me reş e kî dibine dibê Kurd e dema hat mêjiyê me tev li hev bîye yan bîye Almanî yan bîye Tirkî yan bîye Danîmarkî yan bîye Swîsrî ev jî yani
نه سدیست تبل حلبونه یک مره واتشتانا آزاد بک yani az Kurdum meciymiş gerek Kürt bu منف ve şekli serdikeve vakidin mare şunda demine yani çınna teveheve şunda demine tünni kara peş bikeve evciz bu me şine yani griye xemginiye bizim insani me çuma kıymet nade zamanı xe pırstıkım de benim بسدان کس هنه به هزاران پره دادن زمانی بیانیان هدکن آلمانی انگلیزی دانمارکی باشه زمان فرگون تشتی که خراب نه تشتی که قیمت دادن زمانی بیانیان زمانی خلکی او سدی ده سدی 15 سدی 20 هر سدی 40 بدون قیمت بدن زمانی خجی زمانی مجی باش به زمانی مجی یعنی پیش تا بچه ام خب زمانی خه بدن ناس کرن بدن ifade کرن تمام انسان به زمانی خنه در ناس کرن خنه این زمان از وقت گر و لال دبینیم چون زمانی ده هبه تو نکاره به زمانی با خفه yani burada gemani heye gerek mara bir derman beke ev çareserici de desteme daye dizanım az in çi bejim yani her tişti rasti bercavaya dayık bav Kürt bu zaro genxe Türkiye yani bir zamanı din bağıfın dayık bav Kürdilere bağıfı zaro bersevevan به ترکی بده زمانی که بیانی پیر زمانی بده هر تشتی تبله هر دبه دستا باجی yani تشکی پر دلی مریان تشینه insan pek خمگین دبه çare seri her tüm deste mirovan daya deste medaya insan bixaze çedeke haş heye akılcı heye her tişt به دستی میروان چاره سرده به انسان حش و عقلی خه باش بخبیتینه تشتین باش دبینه تشتین باش دیده هنک بکولن و درخن و پی باخفن زمانی خوانده نکن بیم سپاس گوتنک هیک و گوتنک پر اختویر از بوی زمان کرمانجه تاوین کی داکه ترکی نزانن گرکه که کردی نزانن مزن کرن و تشتکی پر گرانه yani em careke dibên kurmanciyê me tibê dakek Tirkî nizanin gurikên ku Kurdî nizanin mezin kirin. Yani gendê bi xwe Tirkî nizanine bi Kurkê xwe Tirkî û kirine û Kurkê xwe bi kurmancî nizanine. Bu tiştek tabii sosyolojik e ne yani ku meriveng cile pe gotinekê bê jina suçtar ke ne yani di paş ve de pir tiştî heye. Tu tevî çi bevî şîro? Devam ere hali zamanî xe binire hûne bizanin em çi qas bi şunda man. Yani zaman derdixe meydanekî ama çi qas pêş tarin şunda şiva min. Yani jinên me aliyên mêran da ev ji pirsgirêk pir mezin e nedane xandin. Yani xandinê wan tune ye. Tim pişt mêrê xemanê. Her tiştik medya û jiyan her tiştik bi zimanî serdest pêş daketiye. Gava biçe derberê tişkî bistîne her tiştik bi Tirkiye. Bizim tiştîn ev difroşin yani dukan tiştik difroşe yani xudanê dukanê Kurd be jî bi zimanî yani zimanê dîn
zamanı ki Türkiye Böyle zamanı bazare Evet. Türkiye. bir zamanı da akıfı ev kesajı bir zamanı xe na akıfın denk nakını şudur be ev dikeve nav du bendiye ek desti xe da hey jivanda ki daykamın her dem mera bu Kurdi dendikir yani Türkiye ne dizani dan ustandını xe bir nav malbatte xe da bu Kurdi dikir demek de şu bazar jî me alîkariyê wê dikir. Ama Türkî fêr bibû ama nav me da tim bi Kurdî deng dikir. Yani gerek dayîk û bav derva hûn çi zimanê deng dikin bikin demek hûn hatin mal navçeyê mal da bi Kurdî biaxivin û Kurdî ban nemire. Kurdî bijî. Rastî herkes hezkirinê zimanî biyanî û ser zimanî xwe dibîne. Ev tiştane jî kesî ki işte em bêjin işte zimanî Tirkî nedizanîn işte zarokê xwe zimanî Tirkî mezin kirin. Wek te gotiye ev jî êş û elemek mezin e. Gerek ev jî were nixandin Yani böcü sosyolog ev gerek bir ev bikin. Çiye? Te paş vela çaye. Çima var kiri? Gendi bixap Türk'ünü zane? O Kurki xap Türk'ü kiriye? Canaj dibin işte zarokê min zarok demek dayîk bavê xe Tirkî fêr dibe hîn dibe Tirkî ku çep rast e. Ev jî çep rast hîn dibe wek vadanana ji Danimarkê jî yani pir kes Danimarkî baş nizane em zarokê xe bi Danimarkî deng dike ev jî çep û rast e. Yani dibêjin mirovek zimanî xwe zikmakî zimanî dayîkê xe baş nizane nikare zamankî dîn Hıbıka, fêr bibe. fêr bibe. Merê gerek va tiştana baş guhdar bike yani kesî zanin va tiştana tim pêş dayîkê bavan dixin dibêj zarokê xe re zimanî zikmakî yani hûn Kurdin bi zimanî Kurdî biaxivin. Zimanî Kurdî jî mixabin dayîk û bavan qîmet nedane demek baş nizanin ev jî fêrî yani hînbûnê wê zimanî rû zariya xe nedin. Malbat dayîk û bav hinek pêşiyê her tiştî li xe pirs bikin tiştîk hûn nizanin hûn nikarin bidin zariya xe jî hinek hûn jî destî xe bin kêverkin Kurdiya xe pêş de bibin û zarokê xe jî bi Kurdî perwerde bikin zarokê we Kurd bimînin zarokê we wek kal û pîrê we wera çi gotiye ev jî bi wê şeklê bijîn mala wan ava ez dizanim pîroz dikin van nihara destê bikin. Em spas dikin em jî hêvî dikin ku yê ji vira şinda wek te gotî jî yani ewkek jî heye nifşek jî heye û wek te wek hezara însan zimanê Kurdî deng dikin û hez dikin ku bi Kurdî pêş bikeve. Em vegerin ser te şexsî li ser sosyal medyaya em dibînin tu bi zimanê Kurdî israr dikî. Tu zimanê Kurdî dev jê bernadî û tu ji gotina xwe jî paş te gav nabêjî. Va rexna yekcara ji me re ji tê ez bêjim ji te re ji te tu çima bi Kurdî dinivîsînî? Bi rastî biryarek wisa daye cana min pir gelek acizî dikim ra Tirkî dinivîsin yani jî min tiştek nivîsandiye bin wî tiştî bi Tirkî bi ısrara dinivîsînin ez hemî bi Tirkî qedexe dikim û bi Kurdî dinivîsînim. Bi rastî bi milyonan Kurd heye ev milyona Kurdan hemen bi Tirkî dinivîsînin. Yani zaman mereve dipirs bike. Zarokê te Kurd. Tu Kurd demek de li ser telefonê xe em bêjin peyamek mesaj ke dişîne tu bi Kurdî nanivîsîne tu bi zimankî dîn dinivîsîne. Ya tu vê ya mirov vê eceb nabîne. Çawa tu zarokê xe bi zimankî dîn dinivîsîne.
Yani زمانی تا کردیه پیشتا زمانی که فیر ببه هبوگه پشتی به زارکتش ببه یعنی به کردی بنویسین به کردی خبر بدن yani az bixwe az gelek kevxaş dibim ku gelê xe bi zimanê wî bi Kurdî didim mijûl kirin gerem bi Kurdî bixe bitin û ev Kurdî pêş bikeve û Kurdî nemire wek min gotî dîsa ez dubare bikim bi milyona Kurd heye bi zimanê Tirkî dinivîsînin ez jî naxwazim tev wê hejmariyan milyonan bibim ez bi rastî ısrar dikim bi Kurdî binivîsînim kesîk xandî kesîk şopandî mala wan ava kesîk neşopandî kesîk nenirî ji mala wan jî ava em rastiya min ev e ez xudan rastiyê xe dixwazim derêm hûn jî hinek balê xe bidin hinek hûn jî li ber xwe bidin. berxe bidin yani çima em zimanê xe wenda bikin zimanê xe tune nebikin bi destê xe her tiştik mejiyê me da ye meriv dikare wanek henekî bidoşe û bîne rojê bîne rojavê deng bike qise bike bixebite Em vêj bî yani nata got em binivîsin ew bikin li Kurdên nav Kurdên navîn belkî van nifşê mîna min te dikarim Kurdî binivîsin. İnsan dibe ya te mekteb hok em çûn mekteb em û nav mer te ne bi gotina wan yaske binivîsine. Yani ew ek çirbe ew ji rastiyeke û vay kesek ku em dibên ne dihana bîstin yani sedî heştî ne dibek sedî heştî însanê me şunakin bi Kurmancı binivîsin. Ji ber vê Tirkî dinivîsinin û Tirkî nivîsandine ew dibên hûn me mecbûrî tiştekî dikin ku em şunakin em nizanin. Va yani em vê ji gerek berçavê xedin ê mîna min te ku bi Kurmancı dikarin binivîsinin. İnsan çi bixwaze dikare vê tiştî hubike yani em tim destî xeber kesê dîn vekin bav kesan tiştan medin em jî wa tiştana bigirin na çima yani çi kêmasiyê me heye her tişkî me heye tenek wî tiştî bikar bînin em çima destî xeber xelkê vekin bêjin işte qursê me de yan ji tiştî bide yani her mal her kal û pîrê ki dibistan e tenê wana guhtar kin mêjiyê wan bidoşin û hêlinin kal û pîran da dîrok heye tarîx tê da heye hinek bixe xe da dest pê bikin demek min got ki işte ez piştî vê tê em dest pê bikin min wa imsa kiriye min bi xe gotiye min gotiye ez Kurdim ez dixwazim vî zimanê xe baş fêr bibim heta heft saliyê me malbatî de Kurdî deng kiriye piştî vê em çûne dibistanê Tirkan me Tirkî fêr hû kiriye piştî vê em çûne der beredîn Ewropa me zimanê wanan hî kiriye berî her tiştî xastin mîhim e baş e dibistan hewe mirov biçe meriv zû da godike tune ye demek tune bû em jî yani teslîm bibin yani destê xe berjor bikin temam em her tişkî bixetin na hinek berxudan dibên berxudan jiyanin hinek berxe bidin çima hîn bûyîn destê me de yani merê dikare çi bixwaze hidike bindirin yani dunê elemê însanan va tiştana ti hewadan ne watiye yani yekî fêrî yekî dîn kiriye pê zêde bûye îro balafirekî tu siwar dibe saet nîv kêle tu diçe Silîsrê wî çêkiriye yekî dîn ve parve kiriye em bi vî tiştî tên û diçin ziman ji wan ge pêşiyê me dayê me em jî dikarin
وی زمانی هین پیش بخن دستی مده هر تشکس مده خواستن گرک هبه دمان خواستن بو میروف پیش که از به وی باوریم از وی تایید دا پیشکتی دا از اصرار دکم از بیجم گرک خواستنی انسانی من هبه سپاس کن مالا تا ذاتا مج بروه جبوی و اصرارتا و وی باجار کوپانه کم ایرو هاتنی مثال رسم مذاکر مدهد هنگ لاو که مذاکر والا مو یک لازم است پیرا روپورتاجی بکن yani نوریج برویجی ناسکرو مرده مگوت روز زمان دایی که مخواست که ممکن از دبینم دمت صحبت خدا جگوت میوانه از میوانم اوجیل پاش کامرا نشتنه خدان ماله و آب ماله تقول عالیه مدا هنر هیه و تجيب هنر مجولي هناك تكايج مرة بحثه ويج بكي هنر جی پارچک جیانم نه پارچک حیات من از گلک به کیف خواست بم او جی حیز و قوت مورال دیدمه جبو که از خریبیه لسر نگه خسر دستم و به قوت بم او جی حیز دیدم گلک راستی کرد به هنر گلک پیش کتنه اگر چند هنری من نبیه براستی امزودا حدیا بود امزودا چبون زبوه از دبیم یعنی کچو خورده ما هنک آلیه هنر دا یعنی آلیه فولکلور دا گوانده دا آلیه موزیک دا هم گفتار بکن هم جی دکه بنا و دولمندیه به هزاران کرده ما پرتوک نویساندنه وقت پرتوکانان دکارن لسر مدیای جی لسر پدف ببینن و بخوینن هر تشتک دسته میرو ده برچاوانه تنه بخازن ببینن برچاوک شی لازم نه ببینن سپاس ما قلت يعني الباش كاميرا جي بريز برای نورو که فتیب خجی هنرمنده هنگ هنره شوپینه از نزانم با خود چقدر سوز برکم ممیز نکرد که ما بکن ام تخازن هنگ بر و که بینن بر و داوی بینن نورو از تخازن تخازی تشتی که تلی زیده بکی تشتی که بیجی مالاتا آقا با اجی که پرکه خواست بم یعنی نزده ناسکرناته از دبینم سر مدیای جواکی گلک تشتیم باش تکن داخل من اوه که یعنی پکانه را هر کس آلیکاری بکه دماغ و آلیکاری کر براستی اوه دگره ما همیان دبینه ما گیشتکان دبینه شاند و هنری ما سر ننگان دبینه سر وقت دبینه چند کلتری ما بجی و نامره تشتی کندکن تشتین براستی پیروزن گرک گله ما قیمت بده و تشتانه حس کردن که پر مزنجی هیچ بیش دزانم پیش روزه هیویا مدرسه هیچ کو همی گندین در دوره ما همو سازی ما بن سیاه پکانه دا کم ببن و بریارین خه قرارین خه به تبهف بدن و پیشکتنک کرده آناتولیا ناوین چه ببه بن و زخته و حلاندن خلاص ببن هنک امجی سر وقت ببن آزاد بجین وک ملت دین وک هوی حیاتا خدام بکن میروف 100 سالی بجیجی داویه خه مرنه ما چه کالو پیران گرتیه ام جی بدن کسی دومتین ام بدن وانا مالاتا آقا و زور سپاس دکم و هاتنت از گله کیف خوش بم تو هر بشی سپاس تو جی بشی از خازم ویجی بپرسم نو شوا که حسن چه دو ایرو اما پاشی هر نورا
و دبک و هفته که شندم بوشینن از دبینم هنرمند چند کسی گشتش کل حسنن نه یک باز توین یا کرمانجی ما واج آوی کل حسنه جهوی کل حسنه و چی و پر کرد من راستی دنخاشن هنر حزن بلکه جی تاثیر مزنه من لسر مچوی اما یعنی دست بگه دا آبی من حاکم آبی من احمد یعنی حسکرنا تنبور مل جموان دید بلکه افتشتانا سر ما باندور تاثیر چکر بگم حتی به روژه هاتن راستی گوندی که لحظان گرک هنرمند هیا اف هنرمندانه جی گرک وقت بن سیا پکانه دا به حف کم ببن حف ببینن و تشتین خاش و باش لطف حف چه بگن راستی هر نفرک لدرکیه دماغ هاتن جمع هف قواتک حیزک پر مزن پیدا دبه اج اندامی و گندی ما جی گوت امرن پشکرتیه گندی که لحظن بکن ام هاتن işte چند ساعت شوا برنامه دست پی بکه اما بچنورا چه دسته ما درکتی چه خواهش باشه اما پیشکش گلی خه بکن اما ورایش دسا قاله زمانی کردی بکن اما بیجن هنگ قیمت بدن زمانی خه بالا خه دیقتا خه بدن زمانی کردی زمانی من نمره زمانی من پیشکه سپاس کریم مالتا و نهاجم تخازن پریز فتی داویج مرا سترانکا کوج کل حسنش کردن آنات و ناوین نظام بخواد شونه بگرن جدور بیجه ام توین مالتا و سپاس تو جبر کتو بوی میوانی ما سپاس پریز احمد و امهاتن مالاوان کرن میوان بريز فت بخيراتي مرحبا خير ليت بش خيراتي شفت يقولون لي سباس من قالك كيف خوش بوم ما هذا الناسكر من لسر سوشيال ميديا لسر فيسبوك جاجران قداري كرو متديتو بزندي من تدي ازين كيف خوش بوم سپاس امجی کیف خوش بوم کم هاتن مالا پیتا بون میوانه و من اوکا نورو جنبگی هاتن لی مدید مالبات گیشتک هنر رمجله ام تخازن تجیب کلامکیش مرا کم پروگرام بداوی بینن سپاس سر جوان بدلو جان برینگاج من جار خواندو سترانک تاتو مستوى زودوي سترانا قندي كلا سنة أجي لسر أبيني وحسكرني عشقي تشيلية از قالكش الحظ دكم خسيك من شكلي دمال دا بكي دنجي تنبور تر بلندرني از پیشکش تماشوانا بكم سپاس مالتا سلطة تصار مكرم Mina
نكالك ميرك نكالي وتورس نكالي تيادا ورا در مبوس خانه لسر من وكالي يارغوت منالي ميرك تماثل من وكاكر ذات الصابة بخيرات ما مضافة من نكر يا ميرك يا رقوت من سلام فدلي دوستا وشان دلي دجمنا بمن شاكر لهم يار ما يركلهم يار قوت مالهم لتورا سلام كاسي كرب نورش كندني خانزانم خرفا بمدكن دوي توتو عقلي تاي فرس بكلم يار ما يركلم يار قوت ماللم سپاس صوتاتا صاحبه هلبت جروک آویجی هیا یعنی گوشمان اوک اوجی از بیجم یا ببا پروگرامک جبر که پر دور دریجه از بسا دبینم گوشمان بویه و زمان ندزانیه نزانم چه او تشتکی دن ام گیشتن داویه برنامه خواه از سپاس کم جه بریز احمد و که حاکیم و نورو و فتی ام بون میوانه وانا